Zdravo, ja sam Jelena. U okviru ove lekcije upoznaću te kako Python da koristiš kao najjednostavniji kalkulator. Uradit ćemo par zadataka kroz koje ćemo primeniti račun. Želim ti uspešan rad. U okviru ove lekcije pokazat ću ti šta je to Python što može da radi od osnovnih aritmetičkih operacija. Python može da sabira, oduzima, množi, svakako može i da deli, ali ćemo o deljenju kasnije govoriti detaljnije. Zapravo, Python možeš da shvatiš kao najobičniji kalkulator. Dakle, kao što možeš na kalkulatoru da izračunaš zbir ili proizvod dva broja, ili recimo razliku, isto tako možeš i ovde da uradiš. Dakle, Python može da izračuna koliko je 3 plus 5, 8 minus 2, 4 puta 6. Evo ovde imamo jedan primer koji je već pokrenut i stoji ovako, print, pa u zagradi 3 plus 5, odnosno print 4 puta 6. Ovo ovde u prvom redu predstavlja zapravo ispisivanje zbira brojeva 3 i 5, a u drugoj liniji koda se nalazi množenje, a nakon toga ispisivanje tog množenja u zagradi broja 4 i broja 6. Ovde se nalaze rezultati. E sad, svaki put kada budemo ispisivali određene naredbe, mi ćemo pokretati program tako što ćemo otići na pokreni program i pojavit će nam se odgovarajuće rešenje neposredno ispod ovih linija u kojima pišemo sam kod. Složeni izrazi i prioriteti operacija, odnosno zagrade. Jasno je da prilikom rešavanja zadataka nećemo imati uvek jednostavne izraze, nego će izrazi biti vremenom sve složeniji i jako je značajno da znaš kakvi su prioriteti operacija. Ono što smo naučili u predmetu matematika važi i ovde. Zagrade su bitne jer ćemo ih koristiti ukoliko želimo da određene prioritete promenimo u zavisnosti od toga šta se suštinski traži u našem zadatku. Evo ga zadatak koji se nalazi ispred nas i kaže računaj proizvod zbira brojeva 874 i 437 i razlike brojeva 915 i 364. Dakle, evo ga zbir ovde, evo je razlika ovde, trebalo bi izračunati proizvod ovog zbira i ove razlike. Jasno je da pre nego što pomnožimo ovo što se traži od nas, zbir, ali isto tako i razliku, moramo da stavimo u zagradu upravo zbog toga što množenje je većeg prioriteta u odnosu na sabiranje, odnosno na oduzimanje. Ovaj ovdje zadatak je već napisan, tako da ćemo samo pokrenuti i dobiti ovo kao rezultat. Idemo dalje. Postoje pitalice koje se nalaze ispred tebe, koje suštinski možeš da rešiš vrlo jednostavno, samo ako malo bolje razmislimo. Koja vrednost izraza je 5 plus 5 puta 5? Jasno je da će se prvo izvršiti ova ovdje računska operacija, dakle množenje, kao što smo navikli u matematici, a nakon toga dolazi tek sabiranje. Tako da imamo 25 plus 5, to će biti 30 i možemo da proverimo da li smo mu uspešno odgovorili na pitanje. Prepuštam ti sam da odgovoriš na pitanje broj 2, a možemo da vidimo šta se dešava sa pitanjem broj 3. Pitanje kaže koji od narednih programa izračunava i ispisuje proizvod razlike brojeva 184 i 72 i razlike brojeva 273 i 194. Dakle, program bi trebalo da ispisuje, čim ispisuje mora da ima naredbu print ispred sebe, tako da već ovaj ovdje izraz pod C ne dolazi u obzir. Dakle, ispisuje proizvod razlike ova dva broja i ova dva broja, dakle razlika, proizvod, ok, opredeljujemo se za ovaj ovdje B odgovor, koji je naravno tačan. Promenljive, odnosno imena među rezultate. Promenljive su izuzetno značajan koncept u programiranju. Detaljnije ćemo se promenljivama baviti kasnije, ali i u ovom trenutku moramo da shvatimo šta su tu u stvari promenljive i da imamo neke osnovne prve pojmove u vezi sa promenljivama, da ih usvojimo. Imali smo zadatak malo pre gde smo računali zbir dva broja, razliku, a nakon toga proizvod. E sad, ukoliko želimo da program koji smo kodirali ovde, evo ga, dakle napišemo malo čitljivije i malo drugačije, to možemo da uradimo upravo ovako.
ću sabrati ova dva broja i reći da neka promenljiva zbir, dakle smestit ću, to jest ovaj međurezultat ću nazvati zbir, to zbir predstavlja jednu promenljivu i reći ću neka se zbir ova dva broja privremeno nađe ovde u promenljivoj zbir. Zatim izračunat ću razliku i vrednost toga, dakle ovog međurezultata, smeštam u promenljivu razlika. A ono dalje što izračunavam jeste proizvod, odnosno proizvod je ovaj zbir puta ova razlika. Na kraju se ispisuje proizvod i jasno je da je rezultat apsolutno identičan rezultatu koji smo dobili tako što smo gore navodili direktno brojeve čiji proizvod računamo, odnosno brojeve proizvoda zbira, odnosno razlike, konkretno 4 broja. Što se tiče samog zapisivanja imena promenljivih, tu bi trebalo voditi računa o sledećem. Promenljive ne mogu da počnu ciframa, promenljive ne mogu da imaju razmak u sebi, dakle proizvod brojeva ne može da se zapiše kao dve reči, dakle to ne može da bude ime promenljive. Takođe i u imenu promenljive ne mogu da se nađu neki karakteri koji su posebni. Jedan od karaktera koji može da se nađe u imenu promenljive jeste donja crta i to ćemo koristiti često prilikom imenovanja promenljivih i isto tako trebalo bi voditi računa o tome da Python pravi razliku između malih i velikih slova. Dakle, ukoliko napišemo zbir malim slovom i ukoliko napišemo, recimo, isto to promenljivo zbir, ali počnemo je velikim slovom, tu postoji velika razlika, dakle, to su suštinski dve različite promenljive. Ovo ovde pitanje koje se nalazi ispred nas je pitanje prosto da vidimo da li smo usvojili način kako se promenljive pišu u Pythonu. I sad od nas se očekuje da ovde štikliramo one promenljive koje su adekvatno nazvane. Ovo ovde jeste, dakle mala slova, potpuno nebitno, ali lepo je napisana. Indiana Jones 3 takođe lepo napisano. Ovo pod C nije dobro napisano zato što počinje trojkom, a rekli smo da imena promenljivih ne mogu da počnu trojkom i ovo zdravo svete nije prihvatljivo zato što se u okviru naziva promenljive nalazi karakter crtica koji nije dozvoljen. Proverimo rezultat i dobili smo tačno. Tako da smo u ovom trenutku prešli te osnovne aritmetičke operacije koje možemo da koristimo u okviru Pythona, da neke međurezultate možemo da imenujemo i to gde ih smeštamo da se naziva promenljivama. Prošli smo i to da te promenljive imaju svoje imena, da se ta imena pišu po određenim pravilima i to je to. U okviru ove video lekcije upoznali smo se sa osnovnim aritmetičkim operacijama i kako programski jezik Python da koristimo kao najobičniji kalkulator. Uveli smo označavanje međurezultata, tačnije upoznali smo se sa konceptom promenljivih. U narednoj lekciji možeš da vidiš kako sve ovo primenjujemo kroz zadatke. Obavezno idi na naš portal petlja.org.